geceler yerdem itkendi Muna hatli gülevkli yazılar bizden başka nişi ötkendi Ey şir şarı biraz ekrin eylen Yazılı koyaş seni de aşıkman Vakıtlarını dizginlisi kile Şoşı mehebbetin fakında Гадәт буенча укуны тамамлаган һәрбер сыйныф ниндидер тамаша күрсәтергә тиеш. Я кемдә нинди фикерләр бар? Спектакль! Яшьрәкләрне куярга кирәк. Марфуга бар. Бигрәк кызык инде Кәрим. Ха-ха-ха. Әйдә җиттирәк булыйк әле. Сүз соңгы кыңгырау турында бара. Biz konser programmасы күрсәтергә тиеш. Исәнмесез? Без күктән төштек әле. Бөтенесе дә шуны куя. Берәр яңарак әйбер юкмы? Яңа әйбер. Вот прикольно булачак. Әйдә тәкъдимнәрегезне әйтегез. Ул гомергә истә калырлык булырга тиеш. Анысын барыгыз да белә. Программасын үзем төзеп бирәм. Беренче номер яз әйдә. Беренче номер Самат гармунда уйный. Икенче номер Дилбәр җырлый. Өченче номер Алсу бии. Ә инде дүртенче номер программабызның кадагы Илнур анекдотларын сөйли. Ә без инде аларга карап, яшьлекләрне искә төшереп елыйбыз. Монсын язмаямы? Бізден де сұрарға керекті. Мен өзім үшін өзімшілерге үйренген. Әле сіз қаршыма Самат? Жоқ, шулайды. Емешек барыңыздар ризама, килештек. Мин каршы. Борчылма, син катнашмассың. Сіз нәрсә инде биюсез булмый, Алсу? Нәрсә? Алсу туташ, әле генә мин нәфис вакытларыма катырак бассам, башындагы мием селкенә. Һәм имтиханнарны бирә алмаячакмын диде. Кыланчык. Минем өчен син дейсеңме әле? Алла сакласын. Берәр спектакльдан үзек күрсәтик. Мин спектакль куйык дигәч, каршы килдең Марфуга, ә үзең? Мин үзек дидем колак. Казанда Вьетнам базарында колак саталар. Бар да алып кайт. Адресын бирәсәм, бер рәттә сезгә дә алып кайтырмын. Инде үзек ягъни мәсәлән? Алябалыда. Прикольно. Лилия, борчылма. Без синең белән көтүдән кайтучы кәҗәләрне уйнарбыз. Туктагыз, туктагыз. Кем Халил, кем Галиябану? Мин үзем Самат зәврисларына җырлыйм. Тәрәстүбен каты бала, ашмыйсың килсә чыгып Лилия, борчылма. Көтү безгә үгезләр дә кушылды. Шаярабыз әле бер читти карарга килмәдек. Әшәлә, вакыт бар әле. Тыңлап тұрдым да... Шым, радикулитын шығырдатып, радик сөйлей. Мен айтам, тыңлап тұрдым да... Радик, ишеттік енді утыр, а? Ишетсәгез шул.
Нәрседе қалдым әлі мен? Қалды. Баштамады. Башылым. Тыңлап тұрдым да... Несі күлесіз енді? Мен айтас сөзімді да ұмыттым. Халилні Самат ойнасын, Халиябануны Алсу. Радик, спектакльда Халиябану жырлай. Неге? Мен жырлай алмас дейсің мәлі? Лилия, көресіңмі? Күтуіміз үсе, зурая, тоналарда қошыларға тұралар. Әлі тұра бара, біз сенің білән баш рөлді қалашақпыз. Çünkü күтуге біз бірінші келдік. Бигрәк прикольный булачак. Дилбәр, сен ник дәшмисең? Таңлıyım. О, йоқлаған Халиябанубыз да уянды. Күшті алқышлар жаңағы. Күзетме сайлап алырға да ұзаққа созмай репетицияны башларға керек. Әйдәгіз. Әміне, мен ауылда сөйлештім. Келішті. Тез бұл әйбет. Юғыса тойдым бұл общагадан. Жер шетінде болса да елғызым. Өзіңде яшайсым келе. Бізе мен анда ялғызғына болмайбыз. Әлбәтті. Әлі мен сеңа кішкенегіне матұрғына бір малайды алып қайтармын. Мен асым түгел. Дерсен Құдай, мен қаршы түгел. Юнусов нәсілі қаларға дейш. Бәлки біз ішіні мұнда оқ бітіріп қайтырбыз. Неше, нен дейш? Язылшып кетіргедім. Білмем шо. Сен ауылға қайтқашты әлгірірбіз әлі мені. Ярвансың ертеге сөйлешірбіз. Бүгін менің отырмышым бен қошылашу тінін ұстырасым келе. Самат, бір яңалық айтайын ма? Әйт. Әти яңа әне алып қайта. Аңламадым сіздің шаяруны Дилбәр тұташ. Шайырудан көптен озған енді Самат. Теңелене ме? Қазан шахарында фельдшер алып қайта. Кім? Врач. Татарша табип болайынды ол. Дәуінем сөздеріні бұзарға қошмай. Жоқ, матур сөз. Біз үйренген врач деп әйтірге. Бір қарағанда татар сөздері нендей матур. Біз шуарны бұзып сөйлешеміз. Қарай Самат. Нешік елға тыныш қына салмақ қынаға. Әйе. Міне, аққан суға қарап тілек тілесең, тұрмышқа аша дейлер. Сен де тіле? Менің тілек тұрмышқа аша тұрған түгіл шо. Әне, кереклі кешір яфрағы келе. Халил бен Халиябануға сәлем. Сен Исмағил боласың мұны? Юк. Мен бір кімді сатып алырға жиынмын. Неге клуб янда түгел? Сенің келіп шақырғаны күтәйдік. Шақырдым деп ойлағыз. Ойлар үшін баш керек шул. Элнур, мына сенің башың бар емен. Файдасы yok. Нәрсе? Баш тіләсә кімде де бар. Әміне башта ақыл, бик сирек кішілерде генә очрый. Қорықма, Элнур. Сен ол кішілер рәтіне кірмейсің. Сен өзіңше мысқыта не бөлесің енді? Шулай ма? Мен? Нәрсе? Нәрсе?
Sen bir koşuğasın buğa Elnur. Ne işleysiz Samat? Rahmetlenip sileşip de bulmadı. Bugün sabah oldu. Kilgende şoygır kitkelep yürüyor, yarı mı? Ebine selam et. Baban oturmadan kilsin. Bakın bir rutine şimdi. Eteşine edin kara. İrte toğdan şoya kışkırmasın, yarı mı? Ya astarma. Aşıraşırız tar basmada. İzlerge yerine otur. Sağ bulup dur, Dilber. Samat, ne işleysin sen? Nerseler aytıp bitirdin sen ha? Yürümesin iş pişirip. Sen de şef. Deşmişe basıp durasın. Birler söyleşkende. Hatın kızının 5 metre maslihati dövemi. Yok, onlar vak itip. İlmur, yürüme artımdan. Sarıum kaynı deyip edip bulmaymış ona. Ayttim. Bir güne de tugul neticesine ne özün kurup durasın. Yarı budu bu hakta. Ayda Samat, kayti gale. Yok niye şu kili? Sen buldun da şunday matur günün yok işin biz alır mı? Sizem Alkay, minaның yürek ilişin tıyam. Dünyadağı en kamilleşken hayvan olat. Yürekine tügül. Tiz buğunları da kaltır eliminde. Hey oğlum, biz bunları kaltıra bir hal. Yazmış sınavlar aldığında uzun kaltırap düşme. Dövötü. Biz bir Sibircan farna silinden. O Sabırcan degenden anlata bitin. Ne oğlum ne? Bunu biliyorsun eydet. Namusuna tat düşürme. Dövötü. İşittim bilem. Mektepte de ilingni, tilingni, vatanыңны yarat, sakla deyip үйретелер. Mene, нәрсесің ол сеніңше ил, ватан? Міне шушыдыр енді о, дәвәтей. Ей, гавар. Мына бұл жел ойнаған башыңа сіңдіріп қой. Сенің үшін туған ил, ватан, міне сен туған негіз. Негізің бар екен, демек сенің илің, ватаның бар. Яшауның мәғінәсі бар. Мына не үшін біз соғышта жеңдік? Чүнки әр кіші өзінің негізін сақлады. Жиып айтканда, барысын бірде, асылда өз илін, ватанын сақлады. Дәвәтей, зор фәлсәфәні ғадигіне шишесің де бересің. Тұрмыш ғадайы олым, кішілер гіне қатлаулырақ. Дәвәтей қара не қуаны. Біз yanında, шуңа шатлана ол. Дәвәтей, неге сен ана исім күштірмадың? Кішілер нәрсе дейлерсің? Самат аты дейлер. Міне шулай болғаш, өзің нешек тілесен шулай ендәш. Міне екі кізгіні аңлай тұрған тіл ойлапты. Қызық сен Дәвәтей. Рахат сенің менен, Halil miken? Şığın miken? Nelerde yatıp bitmegen? Yok, bugün çıkmam indi olmasa. Yürüp düştüm su boyuna, suda kuşlar yüzenir. Çıkmışsın
Қорқам кіші сезерді. Бурында күшті алқышлар. Һәм Халил белән Галиябаны құшақлашалар шатланышып. Әйдә? Ayдағы қыз, шилеклері білән жүрге түшкен. Не хәл, Дилбәр? Әйбәт. Тілің болмаса, көптен қарға көтеріп алып кеткен болыр еді өзіңні. Қарғадан тартып ауыр едің әлі. Бик керегің бар. Авай деме Хамдия. Ненде Хамдия? Шундай сөз бар. Татар халық аваз ижатында. Самат, сиңа бір сұрауым бар еді. Икені sıra. Қылма енді. Ой қоптым. Сенің мотоциклың ішлей ме ол? Эшләми. Ләкин синең өчен үзем итеп, артыңнан путырдап та йөрергә риза. Ярар. Илнурдан сұрармын енді. Эшли. Уже кабынды. Кая барырга кайчан кирәк? Иртәгә уңар чокырына изгеләр чишмәсенә барып киләсе иде Самат. Анда җәяү барсаң ерак. Дилбәр. Күрешә Салих абыйның машинасын урап чыгыйммысың? Шүләр. Эләгә бит үзеңә. Син дигәндә? Аяк идәндә? Ярый тел бистәсе, мин кайтыйм әле. Дилбәр. Нәрсә? Син бер нәрсәдән онытмадыңмы? Юк. Бәлки соғып китәрсең. Сөйләштереп дөньямны оныттыргансың, Самат. Авызыңны ачып торма. Нәрсә? Нәрсә дисең син? Карал миңа нәрсә ди? Дилбәр. Карал. Дилбәр. Эләгә бит үзеңә. Дилбәр. Сиңа кара нәрсә ди бит. Бабайга әйтәм, Дилбәр. Минем кышыткан хәлләр ки, Дилбәр. Мөҗәра җитте, ничек? Бигрәк яхшы аллергия булды. Исәнмесез? Исәнме, Әлфия? Кулаклар арасында ни эшлибез? Тери җыеп күн эшлибез. Минем Дилбәр апа белән сөйләшәсем бар иде. Китеп тор әле, Самат абый. Нинди сыр утаган? Син белергә тиеш түгел. Әлфия, нигә шулай җитди? Әйтер шулай китеп торсын. Кызык. Самат абый атлар арасында йөреп, ат кебек кешни башлагансың. Кулагыны бурсам. Бурдыртырлар. Самат, китеп тор инде. Самат абый китеп тор инде. Әллә кем булган? Кылак бураймыш. Бурдыртсалар бурырсың. Әйдә, Әлфия, тыңлыйм сүзеңне. Дилбәр апа, син нигә минем абый белән йөрмичә, Самат абый белән йөрисең? Аңламадым. Нигә син минем Илнур абый белән йөрмисең? Син нәрсә сораганыңны аңлыйсыңмы? Аңлыйм. Илнур абый сине ярата. Кайдан белдең? Әллә үзе әйттеме? Әйтмәде, мин дә кыз кеше бит сизәм. Саматны нигә яратмыйсың? Ул минем абый түгел. Син минем Илнур абый белән йөрергә тиеш. Ничек инде тиеш, Әлфия? Миңа синең кебек җиңги кирәк. Әйдә, Әлфия, менә кыз кеше белән кыз кеше сөйләшкән кебек сөйләшик әле. Әйдә. Менә синең егетең бармы? Бар, егет дисәң хәтер калыр. Ул сиңа ашыймысың? Белмим. Ияреп йөри шунда. Куам китми. Үзем күрми торсам күңелсез. Димәк яратасың? Кемне? Соң шул ияреп йөришене инде. Белмим, яратам бугай. Менә безнең дә.
Самат абыйың белән нәкъ шулай. Илнур абый. Алар Алсу апаң белән? Мин Алсу пашамы син ошыйсың. Ярай, мен китим инде. Син уйла Дилбәр апайымы? Нәрсә сайраштыгыз? Абыйсына мине димли. Нәрсә? Риза булдыңмы син? Уйлап карармын дидем. Дилбәр. İlnur, söylesene gerek. Turmuşum valla beyim. Ata pazarlık şunak bey. Yorasın gene aybet. Sile, nasıl var? Bunda bulmayı, ayda oranға шығып сөйлесеlim. Нәрсе бар? Сіле вақыт жоқ. Маймылланып сикірге үлгірірсің әлі. Илнур, сенің Дилбәр белән хәлләр ничек? Нинди хәлләр? Анысын син беләсеңдер инде. Бәхетем кыз кеше. Ярар, әтәшнән әйдәле. Biz bir-birimizga yordam eta olamiz. Нәрсәдә? Илнур, син тумыштан шулаймы? Әле бигәндә мин силкендеме? Юк, сен токтасаң мине мыскыл итүдән. Кыйма кырып кына кызны үзеңә каратып булмый. Эй, Ателла, кил яныма. Илнур, сиңа Дилбәр кирәк. Миңа Самат. Максатлар икебезнең дә бер. Шуңа да без синең белән килешә төзик. Нинди килешү? Син миңа, а мин сиңа ярдәм итәм. Ничек? Соңыннан аңлатырмын. Килештек? Дилбәрне барыбер үземнеке итәм. Мин каршы түгел. Алсу, менә син үзең ут кыз. Артыңнан нинди генә егетләр йөрми. Ә син һаман да шул мыкыт Саматка карыйсың. Эх, Илнур. Аңлата башласам, узак. Кыскартып сөйләсәм, аңламаячаксың. Дават әйтә иде. Biz үскәндә бер кара бия бар иде ди.
Boy qarab tururga әллә нидә түгел үзе. Ә менә атганып алсаң, башымны боеска күтәрәде. Аяк астына күзә салмый. Уйнакка биеп бара иде ди. Тизгенем бер бармак белән генә йөртеп була иде ди. Шу кадәр сизгер булган. Шаба башкаса җин кебек чапкан. Шуңа күрә аны җинне бия дип йөрткәннәр. Эх, шундый җинле бияң булса, а? Сабан туйда беренче урын синеке. Карагыз әле. Сабан туй дигәннән иртәгә атларны чаптырабызмы? Әлбәттә. Егетләр, сез беләсезме, мин шундый бер кызыклы хәл ишеттем. Безнең авылда сугыш вакытында Орлик дигән агат һәм Сәлим исемле бер малай булган. Сугыш вакытында бит инде атларны егетләр, малайлар җигеп йөргәннәр. Менә шушы Орликны да Сәлим җигеп йөргән икән. Шуның хәтле кулга ияләшкән булган, буларның дуслыгына бөтен авыл шаккаткан дип беләсезме? Ул елларда атларны сугышка алып китә торган булганнар шул. Менә безнең авылдан да берничә атны һәм шушы Орликны да алганнар. Тимер юл станциясенә барган чакта янымда Сәлим дә баргач, ат тыныч кына барган. Ә менә вагонга кертә башлагач, эшнең кая барганын сизгән дә керми ди. Кеш хәл белән этеп, төртеп, кыйнап керткәннәр моны беләсезме? Вагон эченә кергәч, кешнәп, дулап, тибенеп, аякларын канатып бетергән ди. Моны Сәлим күргәндә, калдырыгыз атны калдырыгыз дип елый икән. Ә ат вагонның кичкенә генә тәрәзәсеннән башын чыгарган да Сәлимгә карап тора икән. Зак, бик зак шулай карашып торганнан соң, поезд китә башлагач, Орликның күзләреннән зур яшь бөртекләре килеп чыккан. Моны күргән халык ах иткән. Ахырын чыгып беткәнсең. Ат сугышта үлгән. Ә Сәлим авылдан китеп югалган. Ярай, егетләр, әйдә бәрәңге пеште алышык. Давай. Я да бердән бирәл. Давай. Кайнап тора. Кызган бу. Ай, пешкән. Abi sen ya da gel. Ай. Әлнекәш. Ай. Мабулат булсын. Ай, улым, кайттыңмы? Давай, ник йокламыйсың? Кызлар күзәтәсеңме әллә? Кая йөрисең бу вакыт? Әле тавыкларда йокламаган. Әтәч яңа кычкырды. Тоңа ташыдыр ул. Давай. Минем кебек яшь егетләр кайда йөрмәс? Үзеңдә утырасың бит әле. Әйдә, мәтләнмә. Карачыклар йоклап беттеләр. Киттек. Тукта, улым, тукта, әз генә утырыйк әле. Кичә бигрәк матур бит. Без яшь вакыттагы кебек. Көндез вакыттан юк, ә кичен чыгасың да китәсең, рәтләп сөйләшеп утырырга вакыт та тимей. Утырам, давай. Синең белән таң атканчы утырам. Юк, улым. Яшь вакытта йокларга кирәк. Картайгач, йокы кача икән ул. Булмады. Картайгач йоклармын дип йөргән идем. Билеңә салкын тимәсен. Кичке салкын хәтәр була ул. Көн бүген эссе булды. Җир ярыйсы гына җылынды. Тиз генә салкын алмас әле. Сез беләсез инде. Беләбез шул, улым, беләбез. Тик менә сез яшьләр генә аңларга теләмисез. Карале, улым. Сине
Gülcemal Malay'ın kızı bilen yürüdü işittim, dürüst mü? Avul her vakit avul indi o, ha? Devati. Sana bu gerek mi? Durmuş, yazmış, türlü oyunlar oynay. Galev abzay. Siz bugün sırlı siyaşasız. Kavatlanmasın diye yazmışlar. Сен Ибрахимнің неше кетіп қарап тұрғанын көрдің ме? Көрдім. Сен солдатқа кеткеш мен не эшләрмен? Нишләрсең? Көтәрсең? Сиңа қызық, мен ялгызым қалам. Гүлжамал, мен бит авылны алып китмим. Авыл халкы белән үз урынында кала. Ник көләсең? Авылны күтәреп киткәнең күз алдыма килде. Ярый, мин керим. Өйдә орышырлар. Әпитмисеңме? Жүләр. Иртәгә онытма. Кайт, Галиулла. Мендәрең сагынгандыр. Devati. Biz senin bilen ир kişiler. Ede aşıktan aşık sileşik. Eye. Min. Gülcama abinin mavayı. Aybuat abinin kızı. Dilber bilen yürüyüm. Başka nişkeliklerin sırama indi. Bizning de yaşaklar buldu. Bizning uramga adashib kelib kirdim bug'ay. G'oli. Men үз авылымда адашмыйм, Ибрай. Bizning tigi сөйләшү бушка булып чыккан ахырысы. Кайсы сөйләшү? Кыланма, Гүлжамал турында. Аны әйтәсең икән. Нәрсә дигән идең әле син? Гали, мин сине кисәттем. Гүлжамал минеке. Мин синеке дип үз әйттеме? Әйтер. Шул Талияның кирәк тә инде. Үзең ватасыңмы? Әллә кыйнап алып ватыйкмы? Минем кулдан бу Талияны алардай кеше тумаган әле. Ялгышасың, туган. Күрмим. Егетләр? Нәрсә бу куштаннар егетләр исеме йөртәләрме? Нәрсә? Шуны да йыга алмыйсызмы? Devati. Ede kırık. Ne? Nerede? Ede kırık diyeyim Devati. Haydi oğlum. Ede bir konu. Kırık oğlum, kırık. Haydi.
Mine şulay yaşap yatağız indi. Evet, yaşap yatasız. Hani kızım Dilber de kayıttı. Kızım, mine tanış bul Emine apa. İsen misiniz? Balam, olaydır fakılanma. İsenleş, kişi bilen. Yarı, yaşı yiyeleşir hele. Yani, barımızda yılışı bitti. Edegiz bir gelip oturup şey içip alayık ha? Hazır. Özür dilerim. Gerek mi? Biz Dilber bilen ikev özürlüyüz. İyi bir Dilber. Mine eybet. Koral kızı. Eğer de sen benim bilen bulay kılansan, men senin tırmışını şunday itermin. Nik tuğanına o günlersin, anladın mı? Жіберіңіз. Мұндай бойлықны нендейдір бір маңқа қыз арқасында қолымнан ышқындырамысың? Сенің бәрім общагада яшап қарағаның жоқ. Нече яшарсың? Барсы да алда әлі. Жіберіңіз дейім. Нәрсе болды? Дос қызымны көресің бар дейді. Қазір келер. Никах уқыты баласы болыр. Мұллаға айтырға керек. Үлгірербіз әне. Біз Қазанда жазылышып қайттық. Әмине сөйлешті. Никахсыз йұртта бәрәкәт болмай. Аңладым әне, аңладым. Әйдегіз, ашап алайық. Ашықтым мен.